Мен Тәжік Республикасының Жергілдар районының қараштуу Жайлан кыштагынын 90 жаштагы турунун Боруну Хамитмин. Мына 7 жыл туугандарыма келбей жүргөндем, эки мамлекеттин жетекчилеринин биримдиги келип, ынтымакка келишип, жолду ачкандыгы үчүн Алла Таалага чексиз ыраазычылык билдирип, мына бүгүн туугандарыма келдим. Аябай күтүп алдылар. Мен сүйүндүм, сүйүнүчтүмдү эч кандай тил менен жеткизе албаймын. Аны эми бизди ушунчалык көрүштүргөндүгү үчүн эки мамлекеттин президенттерине чексиз ыраазычылык билдирем. Бул ыраазычылыгымды мен райондун газетасына 1-5 мартта чыгуучу райондук газета аркылуу билдиргенмин, жалпы элдин ыраазычылыгын билдиргенмин. Келип Кыргызстандын өнүккөндүгүн көрдүм, аябагандай сүйүндүм. Себеби мында ушунда Кыргызстанда 27-28 жашында студент болуп келгенмин. Тарых факультети 2 жыл очно окудум. Кийин ошол мезгилде 2-3 президенти болгонмун. Анан турмушка байланыштуу кийин заочно которуп, калган сырттан окуп бүтүргөнмүн. 68-жылы 1-сентябрдан баштап мугалим болуп иштедим. Ошондон бери 49 жыл мектепте иштеп жүрдүм. Жөнөкөй мугалим болуп иштедим. Шунун арасында мамлекеттик сыйлыктарга тартуу болдум. Эле катуунун ачлыгы болдум. Тәжік Республикасынын маданиятынын ачлыгы болдум. Анан Көрман Шойстар Муариф деген эл катуу ишиндеги каармандык үчүндөгү медалга ээ болдум. Персоналдык пенсионермин. Мен анан бардыгы сыйлашат, урмат кылышат. Мен 90го кирдим. Агам 96га кетип калды. Ошондо жашап келдик. Менин тарыхый шартка карата адамдар келип жатат. Мен эми туугандарымды көргөлү келдим. Кыргызстан өлкөндүн көрүп аябагандай сүйүндүм. Себеби мен Кыргызстандан билим алдым. Кыргызстандан бүттүм. Ошонун шылтагы менен 59 жыл, 49 жыл мугалим болуп иштедим. Бул мен үчүн сыймык. Анан туугандарым бардыгы ушундай экен, көпчүлүгү жогору маалыматтуу экендер. Үй жайлары жакшы экен, турмуш алабалдары жакшы экен. Жалпы эле Жергиталдан келгендердин көбүнүн турмушун көрдүм, бардым үйлөрүнө. Бардыгы ыраазы болуп калдым. Эми ушул багыт да. Тууган уруктун жакшы жагын көрсөң, ушул багыт. 15 жылдан бери мен ушул ülkemde körele gelem. Abdan sağındım. Sebebim biz bir yerde yaşap biz köyce bir yerde yaşayan biz. Körve gönlüme oval bir oğru payda oldu. Bardakçı'da. Onda Bardakçı kattop toktodu. Onun geldiğim anam sigara yönde zengden çıkıp dağ oldum. Günümüzün biri bizge yeterli kaldık. Telefonun biraz gülüp, kan baytkensin adam, doğruya gülüşüyorsun. Düşüme kiret, iyileyim. Sebebim yaş olduğunda yönü başka. Sebebi yaş 95'e varıp kaldım. Emin 95'e kulağa şu yettim. Emin ertesi dönbü, keçi dönbü belgisi. Ben yaşıyorum, şunu beni başımda oturup beni uzatavım. Ya uzatmayayım. Körveyim bir de itelim. Şunu iyiyle itelim. Kulağa şükür bana Kırgızistan ve Tacikistan gelişip yol açıldı. Geldim. Bütmedin kapasılığım taradım. Oradan yerlerim takayganday olup kaldım. 2 günden beri koldan cistayım, sakaldan cistayım. Olmayanı kütüp yürüyoruz. Kulağa şükür. 6 ul 7 kızım var şükür. Ana şunun içinde 67 nevirem var. 70 çevirem var. Bir toğra degenim var. Bu toğra bardığından şirin bulup eken. Çevrenin balı falası. Aybağında şirin eken. Bu benim baktım diye septeyim. Kudağa razımın. Ana şolap şunda. Şu toğramı körgönlüken kördüm. Şunda yaşayetkenler. Nevirelim şunda yaşayetken. Çevirem şunda. Bana toğram şunda. Birinci farzandım şunda, birinci nevirem şunda, birinci toğram şunda degендей. Şulardı körülü Kudayga razı olup kaldım. Anan jalıp bardığından Kırgız elinin o men körgöndögi uday emes, hazır büt bardık jagdan özgörtülür, psikologiyalыкtan, mana dүйнөгө көз караштары жагынан, mana adamdardын аң сезиминин өсүшү, o men көргөнгө караганда 1000 жолу өзгөрүп кеттилер. Şuga şükür kıldım da Kırgız eli şunçalık boluptur.
Anın televizyonda körüp turam, kede körüm Kırgızstan'ın iyiligine sүйünüm. Annem Kırgızstan öndükön sayın başka dünya, başka jerdeki Kırgızlarga da jardam ketdi. Başka jerdeki Kırgızlarga da altın kazığı Kırgızstan. Bizim mekenimiz var, tüpkülüktü mekenimiz var dep düşünüyorum. Bardığıyla mağışış oylayıp da. Kaysı жерде жашабайлык baribir Kırgızstan bizim mekenimizde. Muğalim bu sıymıklı kesip de. Muğalim mana opalarını okutasın. Baldarda özün baldarına karaganda azizraak körösün. Baldarın aң sezimге sen süйлөгөн sözün, kılk мүнөзүң бардыгы сиңет. Балдар урмат кылат. Şol söz aytkandaryny kabul kılat. Oku desең okut. Şol bir sыймык da. Anan şunun arasında mana hazır 32 yıl oldu. Muzey uçturgamın. Şol yerdegi Karatin dep koyot, bizni öğrendi. Karatindegi Tacik Kırgız elinin taş doğrudan şu күнгө чейинки тарыхын элестете турган экспонаттарды, тарыхый экспонаттарды жыйнаганмын. Анан şol биздин райондо 30-njy жылдан бер жаккы эң алдыңкы адамдарды, o Tacik ve Kırgız ve kim Ulutağı Kırgızstan şu aldыңкы иштеген адамдардын portretlerini alıp, ömür bayanlarını alıp, soğukluk işlerini alıp, veya юридический факт дегендей дәлелдермен жазып, музейдің альбомына koyup, portretlerini egizge еліп, ana kişineki sütün albomga alıp, şolu koyup, ana onun kopyasını rayonda gazeteye berip, gazete arkılı jariyalap keliştem. Kolundan kelgeni şol, köy adam razı olup istat. Bir xılar, men özüme karaganda siz kövraq жазıpsız, kövraq biletkensiz meni. Siz arkılı men özümü tanıdım degen adamlar bolup istat. Men kolumdan kelgeni şonçoluk iş kılıp istem. Şu bizim jedeki adamlarım taş doğrudan şu күнгө чейинки tarixini çağıltırıp turatan eksponatlar koyulgan. Bunda elin turmuşta kanday nesleri var, enelerin neleri var, Kırgız enelerin baş kiyimleri, bana tönöz jasalgıları bardı koyulgan, Tacik eliniki koyulgan, bardı. Yani neydi şayak degендей, пайдаланып жүрген buyumdары. Olарды alıp gelip tazalap, bala çıkan meni tazalap süntüp. Bir üy bile şonçoluk kıldık. Men 56-57 yaşa bargandan keyin şunday oy keldi. Ol mezgili Tacikstanda kan tөгүлгөн mezgilide. Azı zaman şunday bolup taat. Men kantsem bir şu elin tarixini saktap kalam. Eldeki barık temirlerdi bana Kıtaylar taşıtat. Şunda men dese kılayın da tarihi eksponatlar men çoğultayın degen maksat kelip kaldı. Keyin bir akıllı kişilerge maslahat saldım. Men şunday degen oyun var, kanday deysiler. Elde akıllılar var da. Olar aябай колдойбуз биз, agar sen şunday kılsan biz koldoyuz dediler. Anan şol mezde mana kıştak hökümetdigi maslahat saldım, dagы başkalarga maslahat saldım. Bardım koldoyuz degenden keyin men anan jö jalan kıştakma kıştak, köçö üyüme üy жүрүp, жаңda eski tarihi materiallardı akşama çoğultup alıp, ayrımlardan surap alıp, ayrımlar özdörü verip, şunu alıp geldim, követtim. Bir kança köygönden keyin rayon hökümetinin жетекчиси kelip bunu kim kıldı dedi. Men şunday uyuşturup jatam. Şunçal dengelge alıp kelin dedi. O kişi aytты, men munday keremet hiç yerde körgön emesmin. Asgal jakşı iştepsiz. Endi bir yer bölüp bereyim. Anan keyin şoğa muzeyiňizdi bu klastan çıgarın. Jardam bereyin dep kaldı. Keyin makul dedim. Keyin 16 sol yer bölüp berdiler. Anan bir soda karşırak yerge imarat saldım, özüm kurdum, özüm karajatmen kurdum. Anandan çala bitip kalganda, mana Жаңыл Jusupjan bardı, olar Karatin kat degen kinoga tarttı, onu aябай kördüm, jakşı. Şu bizi Karatin'in elinin turmuşuna aябай jakşı çağıltırıptır. Жаңыл şonda жүрdü, oğa da rahmat dedim. Anan şonu men dağın kança vakt жүрgenden keyin dağın bir reis жаңыланып kelip jana körüp, siz bunu kançadan aylık alasiz dedim, men işiniz aylık almayın dedim. 28-29 yıl oldu. 30 yılga jakında dedim, emese 4 ştat bedeyin, kimdi kayсы orunga koyuyorsa özüňe koyup alıň dedi. 4 ştat berdi. Kelinimde muzeyin direktini koydum. Dağın bireğini karabol koydum, dağın bireğini özüm olsa, mana al eksik suot degen ştatga özüm turdum. Şunu men жүрgüzüp jatam. Azı tarihi materiallar barda 3000'den aşıp kaldı. Kelgender Respublikalık
Televideniyeni kança jol tattılar. Anan Respublikal gazetega жазып жататтар. Rayonluk gazetega gün sayın жазып жатар. Azatlık radyo stasyasından da aytıp жататтар. Şöyle men için sıymıklar. Men emgegimdi şonçoluk bağlagandarga rahmat deyim. Her bir kıştakka varım, jö-jılan. Ol menzilde mazıl maşın bolboyt, maşın jok de. Soğuş жүрүп жаткан, мажигеттердин вакыты de. Men anan korkpay ele şu bir tilemçi katarı жүрдüm de bir kurcunun arkında. Hani kışlak üymeyi жүрüp saktap kalayın Kırgızdın zan tersi madaniyatın tarixin saktap kalayın degen maksatта жүрдüm. Ana şol mezgilde bir жаңы мажигеттерге учурап калдым да машинада келип турган. Bir kapta salып алган жаңы eski буюмдарды. Анан түндө жолдо келе жатам, кар жаап турат. Анан машина bir вакытта машинанын тоошу чыкты, bir машина келе жаткан деп, машинада жол жок деди ол мезгилде. Şu мажигеттер келе жаткан экен. Кол көтөрүп анан токтотуп, анан чыгарлар менен машинанын үстүгө. Анан бирөө сурады, бул эмне деди, мен айттым, eski буюмдар тар, темир тезек десем. Qanday jinit çalsın. Adamlar uruş meni ora olsa sen bunday kılarsın. Kavımdağı bırtırıp jiberiler. Kettik ulan. Oo, paska ketdi. Maşinani takıldatıp kaldım kabinete. Kabinetten takıldatsam kemandır şöndeki. Ne oldu dedi. Men ayt, manda bir balan ırkıtıp jiberdi men jügümdü. Toktot men barıp alıp keleyin. Kim şol atıp taştaymadı sizlerge şunday neme kam olsa dedi. Koy atpagın koy. Ketever jolunlarga ketever. Maşinadan ırgıp düşüp kalıp kaldım. Ular kettiler men. 1 saat 2 saatte daryan boyga түссем, hayret bir taş ilinip kaldı. Bu azman su düşüp ketken. Onu men her bir kışlaktın aksakaldardan aldım edi. Aksakaldardan alıp жазып, alıp keldim. Şundan kötörüp keliverin, ondan kötörüp kelişten. Şunda bir nesneni aytayın, şu kötörüp kelişten. Kar jağıp turat, ay jarık, tımık gün. Özüm жалгыз. Mana mürimde bir kişi mana şunday uzunluğu şunday bir kılıç vergende. Eski kılıç. Şonu tağınıp algam. Kelesem bir köprük vardı, nar jaktan ötüp turgan. Şonda bir ekit geldi, ta menin aldın yetişip kaldı. Bir 50 metrede, 60 metrede yetişip geldi. Menin bu talada kan itler, jolun itler olsa gerek dedim. Bir vaktan şamal kötörüldü. Şamal kötörülgünde жаңы itler asım ötüp bir 50-60 metre bargana keyin kaçışa başladı. Men bu büyür eken dep seksinip kaldım. Anan жаңы kılıçım janında. Anı şonu karmap, anan keliverdim. Kerak kelsem bir imarat var edi. Şoğa jetsem saktanıp kalam dep kele jatsam, hayrat arkadan bir tertip teleşkemen kele jatsa түндө. Kelip anan aldıma ötüp toktottu, şoğa minip keldim. Aşınday okalar men çoğultum da kıskası. Emgegim kolumdan tiydi, azıyım bardık adamlar körüp jat, barıp jattar, bargandar rahmat dep jattar. Mana şol da, mana her bir adam şonçoluk hareketlense, Anan bir adam bir ayt yetekçi kelip aytsa da, her bir adam şundağın işlese, oğlan Gülistan bolat deydi. Elden tarixin saktap kalıp, mana şol el jetedi. Mana kim varsa mana жазууларды keçe barganda tartkanda, eksponattарды tarttılar, жазуу işlerini şolordu hiç kim körgön jok. Emi жазуу işlerini hem körse, kim özünün jüregi kalıpsa şolar aytat da şolary жазıptı dep. Men ömrüm kıska ele bolup kal, 90 yaşka baran onu kança ömür kılat. Adamlar şolary körse, Özdörüge birden kopyasını berip turam. Kimdi жазsam birden kopyasını berip turam. Bardık razı bolup жатат. Gazete koyarım onu çıkarıp. Gazeteden okuytar. Ana men жазган muzeyдің kahramanlarından kançası ötüp ketti. Kançası baldары kızları kelip rahmat bizni atabız жазıp razılık bildiretler. Mana şol eli bastı. Mana baylık ne kerek var? Mana başka ne kerek var? Mana şol bas. Şol bir dünya, bir baylık. Sözüm ötkönge çeyin, el üçün hareket kılam, el üçün işteyim. Kolumdan kelişince hareket kılam, elin tarixini жазам, şul dep. Ama mamleket jatan bilse, жаңда imarat kurup bilse, dağın önüktürüş mümkün. Mümkün, menen keyingiler önüktürüp dağın. Men tayarlap koydum, barığın tayarlap koydum. Kim işlese de, şonu önüktürse bolup da. Çınında tüölükке 1000 yıllar keyinleri eskerle turgan, kerектele turgan ötte bağlı bir emekler jasadı. Anan hem tağadın daha bir kızık işlerin biri. Bayağı ile jönükçe lentalı magnetofonga kança adamdарды süйлötüp жазырып algan nemeler var da. Eğer azırkıda teknika bolganda, oşol кезде azırkıda sanariptik diktafon,
kamera kepsar bir balanın kolunda smartfon var da. Eğer oşol 90 yıllarda oşonday teknika olganda hem tagay aya çoğun jumuştu bitirmekte. Ötde alkede azakından alakça küçük kuatты dagı. Anan alkede kança adamların közü tiri bolgon. Kasetlerler ança var. Oşol kezdegi şekteli mümkünlükке karabay kolundan kelçinçe öte kızık neseler жаздырган. Misalı Möktön Akmakbek degen bir ırçının o bir kança uzun sakırların mentufunga жаздырып алган немес бар да. Öte kızıklı bir armanırlar var. Anan oşol жерtalda bolgon öte kızık mындай kaygılı okayalarda da özünçe сүйлөтүp жаздырып алган kasetler var. Kecheki жақынға чейин кыргыз тилинде окутуп келгенбиз. Анан кыргыз дагы бир ушундай бир нерсени айтайын. Şu kırgız tilini unutpay kalalık деген максатта bir 3-4 yıldan birigip adabi yerim uyuşturduk 2000 yılı. Bu bir 10 yıl aşıqraq iştedi. Bunu bütündey ırçılar жаңы мен ырчымын дегендерди çoğulttum. Bardın çoğultup. Kıştakma kıştak жүрүп ырда берилер. Ondan keyin qanday oldu tağda ушундай кылды жетекчилерибиz өлүп кеттилер. Ар бир улутка өзүнүн тили таттуу да жакшы, ыйык. Bir belge. Til bolmasa ulut bolboydu. Ulutun birinci belgisi tili. Madaniyatı, territoriyası degендей. Bu kırgız tilini sözsüz biliş gerek. Kırgız olup jaralgandan keyin kırgız tilini biliş gerek. Başka tillerdi biliş gerek. Artı birinci ene tilini biliş gerek. 49 yıl muğalim boldum. Жамандык жагын көрбөдүм, жакшылыкты көрдүм, талай окуучуларды даярдадым. Мугалим бул эң жакшы кесип. Аны ойлоп турсам, дүйнөдө бардык окумуштуулар ушу мугалимдер аркылуу көтөрүлдү. Бардык окуучу мугалимден окуйт, анан кийин жогорулайт. Мугалим бир сыймыктуу кесип. Ошол үчүн бардык жаш мугалимдерге кайрыларым. Бардык ушу элдин балдары, эл ишенип, ата эне ишенип берген окуучуларды чын дили менен окутуп, алдыңғы қатарға чыгарыштарын қалайм. Барды жаш мұғалімдерге өмір тілейм, шығармашылық ийгилик қалайм. Шолардын иштерге ийгилик қалаймын. Шол анан жалпы кыргыз элиге өзүмдүн алкышымды айтам. Кыргыз эл ушунчалык болуптур, жакшы. Сыймыктанып жатам, сүйүнүп жатам. Кыргыз элинин өнүккөндүгүн телевидениеден көрүп жатамын. Keyinki yılı Tosun'un kuruluşuna байланыштуу bir юбилейлик иш-чараны уюштуруп, Жегет ауылда өткөрүлсө, бул жактан маданий расмий делегация барса, Душанбенин адамдары катышып, анан уландысы катары бул Кыргызстандагы тайыттер жашаган айылдарда да ушундай бир жакшы иш-чараларды уюштуруп иштесе, ая чоң иштер бүтөт да. Өтө мындай эки элдин бири-бирине мындай жакшыраак билишине, жакшыраак түшүнүшүнө бұл өте жақсы себепкер болады да, өте пайдалуу, мәнилүү иштерди кылса болот да. Ошол музейдин бар музейдин дареметине таянып, анын башталган ишти улантып кетүү үчүн ушуларды кылса болот, кылыш керек. Ошол агайдын ушундай эмгегин эске алып туруп, чындап келгенде агай өзү муктаж деле эмес, өзү сурабайт эле, бирок бул бизге керек, кыргыздарга керек, тажиктерге керек. Ушундай чындап эле элге кызмат өткөн адамдарды бартап, сыйлап, убагында сыйлап калсак, бул башкаларга да мотивация болот да. Ошондо Хамит агайга элес, Хамит агайдан кийинкилерге, азыркыларга чоң өрнөк болот да. Ошону эске алганда Хамит агайга жок эле дегенде бир Данекер деген орденди берсе болот, болсо Манас орденин берсе болот. Дагы башка Батырды берсе да болот да. Чынында эле тарыхый мааниси өтө чоң ишти баштап ушул деңгээлге жетирген кишини канчалык сыйласак да аз кылат да. Ошол азынча биздин ой ушул. Буюрса келечекте бийликтин президенттин деңгээлинде, министрлик кабинеттин деңгээлинде, Душанбеде деле алардын өкмөтүнүн президенттин деңгээлинде ушул идеяны колдогондор көбүрөөк болот деп ойлойбуз. Анан колдоо тапса, иштер жүрүшүп кетсе өтө жакшы болот деп ойлойм да.